o reng ka nna Ke bua ka taba ya bana ba hao ba o kena kae baneng ba o sana ke ngwana ha wena 22 ke ha ha mo re ke yeso le nama o ja tšhelete ya mndende o se le bana next wa tsamaya bo 4 days 5 days o nyamelele ke sa tsebe go ile kae so wena ke mangabu ha wena o tsamile ke mangabu e tle kono kena khale ke jotse ka go tsetebetsa ka ke tse o tsetebetsa abuti bona una 22 wena une future uzifisela ini uzifisela angikujaji no lesego na le bana ba i4 ne ke na le ngwana o i1 so lesego a support bana lesego a dule mo ntlong lesego a hlokomele bana lesego o itsamela itulele ko a itlele nako a batlang go tla Molen mandisibulisela pho nonke emakhaya elami igama ningu-LAVAWS pronounced lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sivalele ngusisi lana. Usisi uthi nengxaki eyenzakalayo nodade wabo ngathi khona into engathi udade wabo nje akayenzi kakuhle la ekhaya. Sathi sisi ungawari sizobuya lapho sizo understand ukuthi singakunceda kanjani siJozi Bioscope. Mama kunjani? Ngiyaphila ninjani? Ngiyaphila nami mama. Ngibengicela nje ukuthi mama at least uqale ngokuzintroduce ukuthi igama ngubani kwaye ke sizungasichazela ukuthi why usibhalele lapha ku social media yethu. Ngegama mina nguLebu wakamfukenye. Ngibhale la ngine yanga sister yami igama lakhe uLisigo. Okay Lisigo na le bana ba i4 ne ke na le ngwana o i1 so lesego a support bana lesego a dule mo ntlong lesego a hlokomele bana lesego o itsamela itulele ko a itlele nako a batlang go tla uthe ngiyaxolisa ukungena uthe young sister young sister inabantwana ba 4 pregnant manje pregnant or is 5 lo is 5 lo pregnant ngaye akawondla abantwana akawashiwashini akapheki akayenzi next mina nginomntwana oyi1 fanele ngibone ukuthi ngeza kanjani phela uza nomntwana omunye wes5 6 wonke kitloetsa jwang nna ke le 1 ene ke a sebetsa ke a togozanyana ke gola ka di Friday ke thola 500 nyana ele hore ke khone hore bana ba batshi yena wa tsamaya o ikela maikelang a ke tse bontate ba bana ba kaofela o na le bana ba i4 5 ka wa ksoka ke bona le boyfriend a ya tsamaya lona ke tla reng maybe una le boyfriend a jola lona ke mmona le mithi se manje uyayazi angimazi from firstborn every year yena mntwana every year mntwana if ke bua lena ke zama bua lena ke dule ko fase ke okay mamela no a re sana di parents re two fela ke setse lena so ke zama bua lena re o etse keng itukise wa bona no so entse bana ba bangata nna ka se gone ke o bua lena the way wa nraka a nhlomphintse tsa umpitsa ka mabitso a bo di febe bo di eng ile gore nna ke duletseng ke nyumba hore ke eng ka ngwana o iwana ke sa lo etsa ngwana ke se ka tlo mo control ke tlo controller yena na controller ke di parents tsa rona ke tlo controller o tlo controller le ke nna happy okay mama before siqhubeke uthe akho kudela makule ngithe Mr Jozo emlande ko aseduze ala makule uyeza manje uyeza akade ngiyathemba ukuthi Mr Jozo uyamthola okay so mina ngicela ukuthi nikhulume naye liwe lena maybe lona if likabua lena la khona mmontsha maybe utla mamela no mama ngizama uku understand ngoba uyasho wena uthi unabantwana ba4 and manje pregnant ngomunye futhi wena njengosisi omdala mhlambe kwazama ukuthi umhlalise phansi uDiamond mntana sekhaya awubiza bomalume yabo abanye abantu ukuthi Diamond nanku usisi omncinci lana sekayazidalela uzisa abantwana into engapheli hayi ke zamile bua le batho ba ba ka firstborn okay re tjodiso ga ke firstborn ne okay ba re mistake wa etsa a re secondborn how and then ka zama bua lena okay secondborn re tlo etsa jwang khathi ya ngwana ikhathi ya bana ya sasa namphile yona a okay na cause nna ke dula ke le ko strateng tla bona o etsa jwang how stukudu ka payday a ke tsama ke re kilo checka chelet deadline a ke tse bona le una le app so maybe why lazo you connect from the SASSA card I connect ne special ne card lakhe lamampela so ayisaclock on the SASSA card wonke iclocka kule uye ku phone yakhe so uyakhona ukubona uchangeile ngazi ngoba le card ayisasebenzi wathi wes3 okay ngabiza bo malume nabo auntie bazama bua lena bamdulisa mofatse ba rele sego wa bona the way o etsang ka teng ngwanaka a re tsebe ntate wa bana ke momang ha le kena kae hey ke problem tsa ka ha le tsebe o etsa etseng ene nna ke tla ya mo ke batlang ya teng ene lang ka etsa bana ke ba ka moslona le kena kae so ke batho ba baholo ha ba sa tseba hore ba reng ba re o tla bona plan ke wa yenu ngwana o tshongile mo hutile so e bang ka re nna ne
ka e dumella whatever a etsang o tlisa dikoloi mo da change ke dikoloi ke di BM di Grab dikoloi tse ka fela like ke banka re le nna vele ke dumela whatever a etsang ke zama wa lena sa mamele ke zamile ibile Guys, one of the hardest thing about trading is doing it alone. That's why Pocket Broker is not just a trading platform. It is a community. Lapho uyakwazi ukuthi ucommunicate uxhumane nabanye abantu through iWhatsApp, iTelegram, iDiscord, nawo wonke lamanye ama social media. Lapho uzokwazi kona ukuthi ubuze ama question nayo yonke into ongafuni ukuyazi about iPocket Broker. Registration is very easy. All you need to do is use my code Josie June 2 and sign up and get 100% on your first deposit. If you need help, there's a built-in support system inside the desk. Lapho uzokwazi ukuthi wenze konke lokho mangabe unembuzo wena mbukeli nama questions nayo yonke into ofuna ukuyazi ngePocket Broker. It's just one message away. Uvela uba message bazokwazi ukuthi bekuphendule. Ithi ngikubonise nje wena mbukeli i-trade eyodwa. There you go. It's so simple and fast. A Pocket Broker it give you access to learning material, trading tools, and a community ezokwazi ukuthi kuncedise mbukeli mangabe unombuzo or whatever ongafuni ukuthi uyazi. If you want to try it yourself, please click the link on the description and don't forget to use my promo code which is Josie May. Don't forget to use my promo code which is Josie June 2 to get extra bonus on your first deposit. Thanks for watching and I'll see you guys on the next video. Labantwana kumele ukuze bedle besupport wena ngale 500 oyisebenzela sebenzelayo. Yena imali egrant nje uyayisa. Yes. No I wrong. Usually ngama weekend akekho uyahamba Friday uyanyamalala sizombona Monday maka kusho ukuthi Monday is early. Wednesday hayi khanazo zekhaya. So uyasho mambuza ukuthi ha abantwana abalambile mina ngingenaphi unukutshwala phu. Ngokhona manje seke pregnant at least ngiyabona nyana ngathi ustyle nyana for now makaqeda ukuteta umntwana wami kusho ukuthi mina fanele ngiyenze yonke into. So I pregnancy yakhe seme kanje sikazodeta yena 8 months manje 8 months yima ujahe ujahe usaqhubeka mama ukuthi ehambe nalabantu ekanjalo pregnant usaqhubeka ngizamile ngeke uzumtshele next ungitshele ukuthi yena umama nobaba abashonile mina ngizenza umama la endlini vele ngumama ngusisi kuyena kaloku ngidlula umama nobaba abashone nje nginqa yami asinabazali nginqa yami yimi aphathisa ubaba umama ushone eqala. No mama ngiphatha kakubi le ndaba mawuzothi una ngapi yena mawucabanga yena una ngaki yena una 22 una 22 nabantwana ba 4 uLando wes 5 manje 22 every year yena ubusy guys angali bathi ingane isibusiso esisuka kuNkulunkulu ngoba neBhayibheli liyasho ukuthi izalana ninande no awuboni wena sabona sisi King whatsalang bathu King Abuti awubulo nona di camera bafuna ukukulekelela yima so awusilebo whatsalang khadi whatsalang awuboni King tutudetsa otlotisa di camera mo ntlong King isavela ke ga ummameli wena abatlo ummamela aki bua le wena wa mmamela wena King ke wa mmamela na mama sorry abuti kupomanyana ko tsebine akutsi mo ke mo yeso inkinga ungithusila usemncinci for into engiziva ngawo It's a thing to ente konzo renkana orenkanna ngikwa ka taba ya bana ba ba hao ba okena ka bana ba go sana ke ngwana ha wena 22 ke ha ha mo ke yeso le nama o ja tshata ba ya mndende o sele bana next wa tsamaya bo 4 days 5 days unyamelele ke sa tsebe go bile kae so wena ke mangabu ha wena o tsamile ke mangabu etle kono kena khale ko jotse ka go tsetabetsa ka ke o tsetabetsa abuti gona ke una 22 abantwana ba 5 wena une future uzifisela ini uzifisela angikujaji no angikujaji wena di ratha le tso di tlatsa montswa
Mina ngicela wena ukubuza, uthi ngicela ubone ukubuza. imali abantu babawo. No, no, sorry. Mina ngicela ukubuza nje. Labantwana ubathola ngendlela right. Wena abuda ubume usunandi camera. Okay, Hayi man wena slave Okay, wena ngicela ukubuza. Bheka ngikulize. When you're not in a good state yokuthi ungalwa mama. Okay, no, bheka. Angikulwisi mina. Okay, le ngane uyithola ngokuthanda. Usuke uyithanda or uyithola bakurep. Watsala whatever etsala nka nna ne ke philo ba ka Uyathanda ma. ke bophelo ba ka mo le ka Mhlawumbe uyithola urechi, uthi mhlawumbe bakurepa ngibuye ngikujaji. Wadi etsanyana wadi buwa na Umntana oyiwani. wadi bu Sona Yena ukhalelana ukuthi uthi wena unabantwana bonke amakhadi. Why usethi bana ba Wankosport ngale pregnant so wena sikwalatela wena ka sport konke Okay, ingane zakho amakhadi engane akuphi wona? Ako Marwa uconnecte to ikhadi lakho wena bathi xokha yonke lento la kuwena. abudeyo ntho ikhathi ayisebenzi ayisebenzi ikhathi ayisebenzi ikhathi ona nna ko kai ukile wa kena montlong mo wa tla o rekile borotho wena o re bana batho wa tseba bana wena Abantwana. ngwana ka usane wa birthday wa hae o tla ba nyametsa ka sekhuthi ke tla be ke mmone next week ke tswa kae Okay, obaba bengani bakuphi? Obaba bengani bakuphi? ay bate Mara usisi wakho wayengabazi. uthule khoza wabatsibi Ngithi uthule Mara why usise ngabazi? wababatla na wababatla na kana tseletsa bashimane di gata magugwana tsa Okay, nje. Yo, guys, ngathi kunzima lana lo muntu akunzima nokuthi uzukhulume naye ngoba unomsindo enga-understand and manje wesiphathi she's not in the right place because pregnant and manje sesisawa nokuthi sote simbambe la. Uzolimaza uzothola imiscarriage ngoba manje umuntu okulesimo sakho akumelanga ukwade uyazi wena sale ko bone wena sale mama ka papa ka ba tlokofetse wena o ntse trita ding o trita nka teng wena sale batswadi ba ka ba tlokofetse ke ne bana go trita ko sopetela bana yazi thina into esingayifunini asifuni ukuthi uzala abantwana uzobasokolisa la emhlabeni bana ba 10 ona mo kenang lwena le Aba-10 wabona wena oslem wabona wena oslem wabona wena oslem wabona wena oslem sisi uzolimaza umntwana utlwaetse utrapa how ka bana o tsebe next on lahlela ka bana ba ba le banyane ke ikgodisetse bona ha o tsebe yona last month ne ke tlela le bana ba hao ke ne ke tlela le ngwana hao diaparo ha ne ke motlela diaparo ka taba ya neng which ke go no sata o ditse ditšhomo tsa hao mo ntlong ke bone ne ke tawe mo loreng ga ke kgone lo bona ha ona ntho e etsang o ska tlotsa jwang mina ngijudge okay angikujaji ngalabantwana nabo okay mara wena bakuratela ukuthi bekwenzisa ingane ngiyabuza bakuratela ukuthi bekwenzisa ingane and lo muntu pregnant and I'm trying as much as I can ukuthi ngingamkwatisi no bheka okay wona no pregnant obana di tlotsa madi camera tsene monate ko wa ntseba ngwana wa ntrapa o mara okay a untrapa wena no okay it's fine ke bolele ba bona na Lengalo akwazi akusikatompelo ke sikabe ka lwana la uqala tse ke tla lwana yes okay mara ngekulu kule state sisi phela ingane mhlambe yabo mawukwata umuntu opregnant akumelanga ekwata akere di camera tse kilo ka wena o slap bua le tsona akere di camera tse kilo ka wena bua le tsona o kana kae ngwana wa ka o tlang o kana kae plan me go dile di camera phone no ngaphinde ngibuye ke ngimini ayabuti o tla buela uzobuyela yena uzobuyela yena hayi mina ha ona monna kenang te ke philo ba ka mo ke Yesu mara ngeke ungene tavern pregnant unentana 8 months ke kena tavern ke le pregnant ompane na ompane tavern phela ompane wena ke kena tavern ke le pregnant do number ate go lo khalla philo ba ka o khalla philo ba ko rata ke tsa ntho ke tsang ka bana ko rata ha le go ka ba ke sa rata ke a bua fela bana ba ka eng kono support bana ba ka eng accept bana ba ka le
Okay, Hayi okay, wena. Ewe yetsa ngwana no ke enye sheba bona bo ke ewe yetsa ngwana no ewe yetsa ngwana tse ke enye o slebo yo etsa ntho tse snacks o robala malunde mara okay akena di family come on ha mo fonela o timile phone a o sio ke di Uber okay mara Uber tsamaya shwa ka di taxi ubaba khona umamakho ngeke I'm sure abayithandi kodwa lento eyenzakalayo ngoba bafisa ukuthi nina ningahlala ngephini camera muntu abayirathi mara akiri wena batsamile ba khathetse ke ngwano batswadi ba tsamile ba khathetse ke ngwano antantlo ba tlo ke buleile papa ke buleile mama o tshojwala ke wena ke ntse tsa manga jwetsa batho nna ke buleile ya vele sali ba tsamile sali ba nna ke tlo una ona le yena ngoba wena wena wenza ngithongule ngoma utlule sathi ukuthi nibambele awujotsi ngithonjetsanya ke ba gata le bana baka ke bo strat bait wena o strat bait ke khathetse ke hlaba makao o tlotse malome wa hlola o tsokonna tsokonna sisi ahlalisana kahle kumele niphilisane kahle ngabantwana ngiyakupha lwena ngiyacela please ngiphumeki angithi ama camera letho okay nami ngikupha umthwarelo ke ngiyacela ngithi kulento akineta ba wanstshwarela o tla bona plan e bana ba o ihlokomelle bona today ene sheba ke tlo ba hlokomela mo heso and a o tlo jwetsa fokol wena o tlo jwetsa next okay mama beka mamela umuntu sisi tsa lona mana ai abuti mamela mara sengikuyeka ngoba wow ana discipline mano abona ke angisayazi lena ana discipline ha no yazi mase sishayini umuntu Wena omdala upregnant and manje masiqhubeka simuthi simkwathisa sesaba ukuthi mhlambe ngathola miscarriage or in kodwa singayenza iplan wena sisumdala yabo ukuthi simiyeke kwamanje ehlisa umoya ngiyacela nawe ungene endlini ungakhulumi naye umiyeke nje kanjalo yabo and then after uthe una 8 months angithi uthe una amiyeke ungam entertain uthe una 8 months angithi una 8 umpolisa yazi umtshela ukuthi uyaxolisa ngoba uthi uze naye la mina ngiyazi lento okay mama ngiyacela man after 8 months angithi una 8 months manje uyateta nje isumsu no ngicela makateta at least stress sesiphumile sonke yabo singafika thina futhi again sizozama ukumbonisa ukuthi no uyabona nabo abantwana sebe 5 manje how about mhlambe sizama ukuthi aka prevent mhlambe noku prevent akafuni preventhelani mina ngenaphi ngithi ama condom akhona lapha ama condom abathungu cheap free clinic free vale ke ama condom I condom yani vale ke after low is 5 uyangithola uzovala wena uma ubhekile athi yena uNkulunkulu umnike abantwana yena uzozala the way yena afuna ukuzala ngakhona akekho umuntu ozomtshela akusinkinga qha ungazala abantu bagcwalise ekhaya abo baba bengazi abantwana bayadla abantwana bayagcoka abantwana bayagezwa nokuhlawula sisi phela ukhona wena umalume bekhona kumele bebuye bezohlatshwa ihlawulwa kakuhle labantwana abanabo baba benzela amasiko cause bazogula bexake wena sisomdala hayi yena kanandaba shemu uyayiphilela so singabuye ungakhona ukuthi ubuyisifonele after mase ka 13 ngiyacela manithola ichance futhi makaceda ukuteta uyateta manje nibuye at least nizokhuluma naye nimbonise hayi mina ngiyaqala ukuyibona sisi into kanje uphila naye kanjani umuntu onama anger issue kanje ama anger issues khona manje uye endlini ngithi uyageza uyaphuma ngizombona after 3 days of Friday i-weekend mayila ngo weekend angiboni shem okay sithi ngiyacela kodwa ungamlwisi man mangena la whatever ngiyazi usazokulwisa ethungizisela ama camera wenzeni uvela ungamphenduli nokumphendula qhubeka nje uyinakela ingane wena umiyeke nabe phume yenzani sizobuya thina ngithi just ubekezele kancinci sisi mayingabe khona ozokudinga for ukuthi ingane zikhule esibambisane sizobambisana yabo ubaxelele nabo malume ukuthi ubhalela iJozi Bioscope usafika sazama ukukhulumisana naye waqinisa inhloko ngendlela oqinise ngayo yabo so kodwa siyasho ukuthi asikakulahlela izandla sizoba khona for ingane lezi lezona nezakhe yabo ukuze zikhule kakuhle kodwa mase katetile sibuye futhi sozama ukukhuluma isense la kuyena because usesemncinci 22 years umntana omncinci kakhulu sisomntana 22 for 5 kids hayi bo mina ngi1 nge-age ye 30 yo ayikho hayi bo ngina 30 yena una 22 mina ngina 1 yena uyenza abantwana uyenzela mina kusho ukuthi mina angikhoni nokuphuma ngithi ngiphuma ama out ufanele ngihlale endlini ngoba ngigada abantwana ngithi yena right mama bekukhona something lapha ebuthini ebesinayo mhlawumbe ukuthi ngoba uyabukhala ngokuthi into edliwayo Mr. G ngicela uhambe nomama nithathe le grozanyana
encanyana le besithi sizoyishare nalo mama ongalezansi. Yeah, ngicela nihambe mama. Yebo. Guys, hey guys, mina ngiyaqala. Hey, usisi wabantu, hey, ukwatile, bathi zalanani nande is fine. Kodwa mase yenzeka ngalendlela because manje wari labantwana ngeke uzala umntana onganababa ongayenzelanga namasiko ongahlawulwanga nokuhlawulwa because lo mntana makagula uzobuye exaka usisi omdala futhi uyabo so into esoyenza ngoba manje asifuni ukumkwatisa usisi omdala uyambona nje ukuthi kanjani ukwatile unama anger and upregnant sabe ukuthi uzode kwade ebe ne stress kakhulu ugcina sokuba ne miscarriage into ezikanjalo and seyizojikela thina siJozi Bioscope ukuthi sifikile la sazochukumeza usisi samkwatisa simbona ukuthi lesimo sikuzo so sithi simyeke so buye sibuye guys ngoba 8 months manje uzoteta manje lo muntu mase katetile so buye sibuye futhi sizothetha isense kuyena ukuthi nono naku so utetile ndisebe u5 manje how about wenza izinto kanje mhlawumbe uzosimamela then mengabe unenkinga wena mbukele mhlawumbe ngumzali or ngubaba or ngusisi or ngubhuti na kune situation efana nalena ekhaya ungalibali ukuthi usibhalele lapho jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollow share inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook nayo yonke indawo we are Jozi Bioscope ngiyacela ke wena mbukeli wami ngikuthandayo ukuthi ungalibali ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope. Ngiyandithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. I'll touch